Niltum dak dengza teron LP school long nang kahumri per niltum non kachini dam bangke voter ID ka vetum do piklang pu alang like long kitimung pulo alang lipan bangke voter ID ing khan perlo ningkan patai hini lo MP patai hini lo vote hablong lederlo Horan Singh be MP ahutai phong thabdunong lederlo laben Amor Singh kiso sar ahutame MP kili huta thabdunong lederlo amen tham perlo samalang bana voter ID aban to nanta chodong lo so tata si pualang lita lan ki sar rutame voter ID ave derlo yo la silason tata si la pinangan tumta voter ID ave la sinon dak nil tum nang kahumri dam apian sinon tum chini voter ID ave la sil la hayat tum banta nil tum voter ID prabjing pen ke thabji phansi ne tum bangke kabot ipon lo la silason tata si lumajo akang long voter ID ka ve tum panan tame ne tum prabjing pen la kahumri dam adiman bangke ne tum thapon po pen ke pachun pon po posi ne tum rara phan pachini lo lason tata si ne tum da karong long nang kahumri mainang ke do bangke ne tum awareness program lumbajong angkang long dambom si wangbom si da pini ne tum ke ladak mizunga ha bar langkaijana ha bar nang humri lo dasila dak along ta alang tum bahari akisunga bangke alang tum kedam tang ta patalam si pinangan kaning ridolo la si kedam tang kathe bayong lo nga program matame CM sarga POPN entum punji claim nang posi chitchak lo la si development ahin tame ne tum bori pon po posi alang li chitchak lo la si la sote entum apora te pen chinghong dun nang posi ne tum da kado ve ara phan pachini lo la si ne tum mai bangke pini lan si inton kok lo asi kado ve tum pata la so media through pen bangke ne tum kado ve mata choro par pilo la dak kido tum panan tame